Sumber ko dito sa sasar ito apa tuh? Oh. Apa untuk waktu ini? Yan. Apa ya? Kamu tak bisa dia dulu. Ini kok. Dia mau coba ya. Iya, lako kita Solanasang yang punya HP Android, mohon supaya jangan diupload, jangan di live, jangan siaran langsung, kagak boleh ya. Iya, saya ini mereka bantu aja juga tuh tidak mau. Iya, bang itu tidak mau untuk tidak mau dulu. Iya, ya tuh kamu tembang lana, malikum mai. Iya, kan kamu udah bantu. Biasa kiano di kuang ndok atas yang betang korok-korok ke malino pi. Yo yan nata emo kita kalian masih korok-korok. Merajut kekerabatan, mengikat satu persatuan satu sama lain. Iya, Mbak Mito. Sian edit tuh ndok te dong. Iya panggilan hari ini. Pendet mi bamin de terang apa kata? Panggilan Ronald. Iya pak sangkin minta untuk jong rantai dulu. Dak open nih pesison datang. Sampai lama. Iya. Lagi salah dan mau sapan minangan na tidandan palelean. Mandak di kasiri batu mandak di tulan benitor romatindo lante nadili rinding daun induk sapan gua. Kumuako belana tang sitiro lindo pikir nenek mangan sangka tang simanta peru papiki todolo pangalentenan panikuan kutor romen tuara di omriwan malawi tang Solanasang anggan na to penandia tak bulawan dandanan sangka to pesapu pokok borisandara dandan palelean toruan to parenge tung kasanganna pakapanate barana kalando lamba kawanganan tung taranaki de padang tu balok lipu tumbo kumuku
pakapanarok Korean malabi na nenek mga nasangka todolo pangalentenan panikuan si nenek tang dilino domay banuapuan di gente tomello elangi toloson di Batara sitarana kalungsan da pitun na pitung riu pitung sabu pitung ratu pitung pulon pitung piak pitung lisem pitung piak si nenek puang tamboro langi domay banua ditoke di gente to mello langi toloson di bintuen si kaloli aluksan dasaratu tontong di tete tampo kalau na di saladang sapan minangan na daw teti kalebo na lipu sanda kasale lili na lepungan bulan ng gamatari kalo nenek mga nasangka todolo pangalentenan panikuan lanti na tarigi mata karunian na lili na dinding daw ninduk sapan kuwa-kuwa padang rileato sinene sepong muda katau rata balayan siaru tompolo paminta siroro tau noton basse kasalle si solamintu sangayo kalamba na baru barana na sinene sene lolo sinene arruan si solamintu sangayo kalamba na baru barana na sangapulo kaparengesan sangapulo misa solatakinan labo naria aluk peng kalau seorang sangka peng kadiongan limbong lantian loto temo lantai kula diran delulangan kumua laki palimbong morok Korean malabi ini nenek mangan nasangka laki patasing moroko talutuk tarunomi todolo pangalentenan panikuan belan nating kasusu kemudian may batang di kalemi tidandanan sangka tibe dokatonan modio may tondon to batang mi tidandan palelean pakoden ni maniki salah tilanduki gilenda pasala umum bay bandang asiulangan na kitontong mak pasare ro Korea minenek mga nasangka to kumuan na kamo laung kalo inatang sala kalo ni bori natang sala bori laung pasi lau era yung pasilente belala ni den no upa kipo upa paraya kipo paraya nasundun langan lolok na laupu pendaunan na anatang la penelakan natang pesanisian anatontong laki pasare tamatang nganalangi nenek lagi bainan tama parara na Batara kumuan din na upa na puang matua datang nganalangi puang samba batulalikan do masuang ganan to palulungan tontong lauriatan nungki mas solanasang laumpora ki waisang pindan lampi pikita na atak sang gori-gori ta tontong masak ke mairi mada dinding solanasang ki mengkara paro Korean na bapak pengantar damai stasi kapak nanta akilan pasambayan keparenge na ketemu aparentah ala ko Indo angge saya sulu solanasang lata popengkeron to te ada na sampai matampu lata sorok langan ulo na kung matua ta palaku pa tunduan na ta mas sambayang lansangan nambe na anak na pinamasalo amin puang matua ambek to kumbongki lan suruga atu to temo rampukan jo lomalabi ini umpen duluan ni te agan laki tingayoy lante inan kamasusan yate yamato puang ang kirampong sorong ranungki mati oloni kumamin manjoren lante inan yate tontong taranakan mas solanasang pada tontong unte mandai umpogo songkarang itu pasanang ki si misa lante inan yate sara yate kumadino pa nama adin maling kami lindui asele na si misa ladi pandan ni basi dino pa na dadi bilan na pak tunggami nayatu upatun na manas sapayan lako kami mintu tom itu menjoren pada si epuang kipong Yesu tutuo sama perintah si salakaman na pinamasalo tote mo sa tontong sa lako na amin lasangan nambe na anak na pinamasalo amin. Pampatuan pa yung ulit. Ini nalo. Godong-godong yun.
Iya, dari itu loh, terakhir yang singgol. Aku tolong ikutin ini. Di kita dalam pakai baik. Sini. Aku.
Siamo te matang rambut na tumatwa. Sudah kita. Kalau lapis pah memang lapis pah memang mau apa minta pengasuh. Sudah memang. Kita siapa? Orang mana? Terus itu mah. Wah, sedangkan hari ada Masih datang dan siamo te kita semua jalan ke baik datang rambut. Ya. Ya kita bisa mengenal keluarga itu tapi ya ke mendesak dulu kan ya. Ya. Bukan dah. Dan ini di dalam dulu. Jadi tabi ako tumaringi siya tama parenta pastor pendeta siya di pondok na siya di pondok na siya laki kita sa lanasang tama perangit ta pamali de kanya malalanada si biasan na ang kami ni pondok Baca diaris jalan dah. jalan baik-baik. angkat ini Oy langan nampang abas ya oke nak dulu Jadi dia nang saya tahu ni. Ako parara eh. Oh, ini ako. Yung. Kailangan patandukan eh. Kailangan tapalugo eh. Tapalugo dia. Sama mangkunto eh. Mangkunto di dalam kan. Oh. Mangkunto tau. Mangkunto. Yo. Mangkunto yang ada na. Yo. Oh. Mangkunto eh. Orang. Barangkali mangkunto di dalam lami uang. Otak apa? Mangkunto. Alin aku dah tak mangkunto. Uang berani pandai. Tama orang ya? Oh. Sudah. Gampang tak tahu? Angkam korang ada? Langan lebat ni ya? Oh, beda kau. Nanti berani wangi ni pada kaitan sama ni. Yo, apa dia kau? Si Wentelen na. Telah kau tembang di atas. Boleh. Ya sudah ke tempat atau biar kapal apa tu ayo dah. Mana sudah ke alam ini dah ini, nabi ni sampai tangguh. Bisa.
Rok pemala ya? Oh, bendi dah. Oh, tak kena labo ya? Udah turun baca tak kena labo. Oh, bendi siya tu parang irat kiliban, nak turun na betul. Pastor ya? Dalam baca pastor ya? Oh, bendi siya pengarenya. Oh iya. Pastor paroki kapak. Oh iya. Ibu pendeta. Pendeta Saul Leman tidak. Ya, lanjut. Imang ya. Oh. Ya, sanginnya aku minta dah. Oh, balang pakadol. Boleh. Sana diam deh. Siapa pengendi deh? Siapa nona deh? Pungandi deh. Sana kadang deh. Mama air kita. Tantarebe deh. Sampai pernah jamannya tak hidup kok. Nah, masih di kilo. Ya. Jadi di rumah apa nih oleh lo? Ditampilkan ini Pak Pastor. Ini alat tempo dulu ya. Nyamuk kuda kak ni nak naronan. Makanya saya bilang saya fasilitasi itu jangan dihidangkan itu lebih awal. Itu gaya Pak. Oh, ada. Berapa mahalnya itu? Dempa. Kaya talonan na di pamadado kar-kar pa. Unhe pun sila. Talonan di para kuno ka lang ba? Lagi. May. Depan na kami panubang rok. Keso. Lo panakul tung kay ni tiro eh. Ano pa? Lagi. Ah. Pak Daman minta apa nama tak tahu ngantulen nah. Tolong lagu kita yang punya HP Android mohon supaya jangan diliput. Hindi na sangkit sila na satu marapo bila napit talaran de lima. Hindi na sangkit ka marapo. Iya. Anak kampona. Kasih kenceng ni. Paampuan paanakan hindi na sang komitaran de jong liman. Iya labi na to di kamasay batu maninto. Tidak di mami sorong alay sorong ojong niya kay rarang to tomate. Oke, kari tampakanan di sangkin ni namanda. Dia nasang pun tema atoy. Pa yami mak buku simur udah aw mamilola ko kay mak buku simur. Ba atu mak buku balete. Oh iya. Patari. Asusi kung kamu to mamang. Rini ba dong di mabring kalwalang ki. Iya. Iya. Mama kalau kamu laku tuh. Iya. Makanya laki-laki di situ.
Hindi pa kurang ya. Mama Andi yang paling rajin menantu. Kalau saya cari Papa Sarce yang rajin Mama Andi. Laitong koi pa. angkat saja. Ya. Oke. Malangka ate. Ah, lain itu aduh. Koro-koro ke bisi. Pak Tondo kan tetek pitu inde. Tetek pitu inde meki tetek kalau tak bangunan ni batu. Ay mohon ta si bahang melong sulanasang kumo ko tontong abang adi silumbang item karangan Magasa. Apa ko tontong abang kanila maala apala ko kaleta sulanasang belan nayate sakima apa surung ba atu corona. Mohon supaya tetap disiplin dalam protokol kesehatan, memakai masker, mencurigakan. Hingga sampai kolek nanti erannya mahal, rokok mahal ini.